Ngithanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la ku Big Space. Sengiphinde ngabuya ke funa indaba ke ithinto ezedisk yakhona la eMzansi, indaba ke nje isematheni, indaba ke etrendayo ezenzeka lapha kumaqembu akwe PSL. Ngizoqala ke lambukeli ngeindaba ke ezibhlungu, indaba ke isematheni ezithinta ke ukudlula emhlabeni komdlalwayo ke lapha eDurban City, iqembu ke lidlala lapha kuiMotsepe Foundation Championship. So izolo ke mbukele ebusuku ngenkathi ke kudlala ke Durban City idlala ke lapha neMilford FC kumdlalo ke weMotsepe Foundation Championship eChatsworth Stadium. Kwenzeke ke into ebhlungu, into ke ethusayo, kudluleke lapha umdlalo wayo ke Durban City uSinamandla Zondi. Into ke yenzakele la uSinamandla Zondi ukholapsileke lapha ngenkathi ke kudlala wona ke lo mdlalo, and ubeke sebezama ukuthi ke bemphuthumiseke lapha esibhedlela, and ubeke sedlula ke emhlabeni endleleni ke ebheke khona ke esibhedlela. Bathema befika ke esibhedlela bathola ukuthi ke usedlulile ke emhlabeni, and ke Durban City isikhiphile ke namhlanje istatimende ngayo ke le ndaba ethinta yena ke lo mdlali wayo ke Durban City. Zinjalo ke mbukeli, indaba ke ezibhlungu ke lezi for umndeni wakhe kuSinamandla Zondi neqembu ke yona ke Durban City nebhola ke la khona la eMzansi. Ngidluleke mbukeli ngiye lapha kuyindaba ke ithinta umdlalo wamakhosi okuyilone lapha kuyiRichards Bay yena kuSabelo Hadebe. Kunendaba ke lambukele ivelayo ukuthi ke iRichards Bay iterminateile lapha iloan contract yakhe ke uSabelo Hadebe. Baveza ukuthi ke yena kuSabelo Hadebe kulindeleke ukuba ke buyele lapha kumakhosi. So kunjalo ke mbukeli, yizo ke lezi ke indaba ezisematheni, indaba ade ngikuphathele zona ezenzeka lapha kumaqembu akwi PSL. Cela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe, ake ngithi ke nje danke, ngiyazi bongela.